Hey, awulalele la. Uyabona le ngoma kaMthandeni le esihloko sithi 24/7. Lalela. Imnandi le ngoma. Hayi khohlwa. Hayi khohlwa mfana. Imnandi ingoma kaMthandeni Manqele ethi 24/7. Imnandi. Lalela, ngisayilalele kanye nje. Ngisayilalele kanye. Abafana imnandi ingoma. Imnandi kanti ke nje inane message ke imnandi inane message. Ngiyaqala ngqa ukuzwa ingoma kaMthandeni ene message iphinde izoba mnandi. Imnandi le ngoma bakwethu. Uyabona mayethi awushofi ulishofi. Hayi bafana yi. Uyabona i-sound keyboard bass guitar ayish hey hayi bafana no kulungile siyabonga Mthandeni mfowethu imnandi kakhulu ingoma mfowethu ngiphume nalena ke mina eqhulu zimnandi zonke kodwa yabona le iyona engiyithandile mina kuzo zonke mfowethu siyabonga kumnandi ukudla ke sidle sisalinde iqhawe lami madoda indlamlenze einsizweni indlamleze naseyintombini hawu indoda engashaya nje eceleni ehlezi nje ishaye njalo nje ishaye nje ekhanda no okwamanje indaba yikho ngokhuzane ake sibonge Ntonsola asibonge Ntonsola Donodonu mfoko kaManqele cha imnandi kakhulu ingoma mfowethu imnandi nje kakhulu ingoma isazophakama usazobona nawe abantu bazophuma nale ngoma abantu bazothanda le ngoma imnandi kakhulu inomyalezo ushunu wakho lo shunu wakho iwulizi le ushunu wasesitolo imnandi inesigqi sound ihlangene kamnandi ayi excel kakhulu kodwa lo we keyboard nalo we bass guitar lo we bass nalo we keyboard ba excel kakhulu kule ngoma no ake sibonge bakwethu bekuyingoma nje yokunqoma umsebenzi le i video siyabonga kakhulu Mthandeni mfowethu danke.